Obutikirizana bwizero bwa nyuma ya mukuru w'entebe ya Katana nitwe Sam Kajojo kababera mukuru w'abakozi ningashi CAO omisho ga council ngwatwire nayangankana okuto omunkora emirimo ya district. You don't want the existing building, you want to design a fresh one. Ask who gives you the interest that ask the stakeholders. Do you want to say the previous council that put up that foundation was foolish? They didn't have a passion for this nation and this district. Bakansara babiri bari mu rukiko borekero kwetombwita na munonga hanshonga yo burugwenguzi oburi mu district AG. Borochuamente kakopwa byazaho baje kuruvinga contract tabamo abandika yako. Dena hamuhemu mwisho mugambire kanso kuborochuamente kakopwa kubi kukansesha shuri. Za broxy baziterira. Kandi technical babe bajya ko rero no ngo zigende zo kwebeka district administration bro. Abwitwa bataraje bakacekinga bakamana bakwata umwongeremo mutaha. Mukuru w'empanura za kanso ya Kanungu bya Ruhanga Frank ajumirire nkora y'abakozi ba government okugumana bajoga kanso na munungo kwanga kukoreba ko babihinguzibwe. Amabane bariho ekiri kutuma okwezi kwikubiri batari gukora ekiro no mushaka bakatera prox okwezi ko kubanda bakasetinga ebyo bakumya ekyo cyakanje cyakubaceta. I recommend nanga I propose same speaker Kanungu kwendera leta jensire jiyona kandi cyamani yagambo kweta jensire kandi ne sentence kugire na account waronda okashoma mu actage hato kashoma section ya kinana n'ibiri jehalo chiri quality yesete account hasa sikakose sibomu nibo kali kandi cya paso na pesa account. Ebintu byeyongere kutabuka bwa nyuma ya speaker kuragira CAO kushobora kanso ahabwenshi yayanjire kwakira amabare gukombeka ecombeko cha administration ekitwire kiremere kwa HGM series na RDC okubitaha munuko koraganisa abacici ngo naza kureta akaciko ku rwo mu government okucondoza haba hariho burwenguzi. Gasha kwa Hweza Wilfred.